Ikinya ria aruti wira a thirikari ria kwihumba nguo iria ithondekeirwo guku bururi-ini riagathikirwo tariki 17 mweri wa kenda mwaka uyu. President Uhuru akoretwo ari muhari-ini wa mbere kwihumba nguo ici riria arekinya magongona-ini matiganite makiria muthia-ini wa kiumia kana riria kuri na mambura ma kibururi. Buy Kenya, build Kenya. Thutha wa ikinya riu kaunti itiganite ta Kiambu, Homa Bay na Kisumu onacio niciyukitie ikinya riu ikinyitanira na kiganda kia baba na uthondeki wa nguo mwena wa Thika. Tumeamua on Friday lazima tuwe na nguo rasmi, ni kuonyesha ulimwengu au Kisumu County au Kenya as a whole to see that we Kisumu County we have agreed with sensitizing the cotton to upgrade it until we get a better wages. We are not going to stop growing the cotton right now as it was before. Kenya ikoretwo kwa miaka mingi ikigura ngora cia guthondeka nguo kuma mabũrũri ma nanja na ikinya ria aruti wira a muingi kwihumbaga nguo iria ithondekeirwo guku bũrũri-ini no riratanywo kuimbaimbia kĩondo gĩa bũrũri harĩ mieke ya mawira na gutuma ngora nja wa bũrũri. Na tunajivunia kuwa tukivalia hizo ni Fridays ili tukaweze kueneza habari ya kwamba watu wanunue bidhaa za Kenya ili tukaweze kujenga nchi yetu ya Kenya. Napatia nafasi kwamba wakulima ambao wana provide raw material ya kutengeneza hizi nguo wanapata ajira. Gukirio onaguo muingi ukahinyiririo kwihumba nguo iria ithondekeirwo guku bũrũri-ini, undu uria onake mũmbunge wa Thika Patrick Wainaina arahinyiriria muingi. Watu watakuwa na kazi pale na nchi yote ikishika hivi basi nchi itabadilika. Aruti wira kiganda-ini giki kia nguo moigite ni mayukitie undu uyu na uyu niguo mwihumbire wao mithenya ya kuinikiriria kiumia. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.